Move back and faith. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yamaze guha umugisha igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo kirekure ibisasu karahabutaka karundura ku gihugu cya Irani kigize igihangange mu gutunga intwaro za nikiriyeri. Ni nako kandi Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin nawe yamaze kwizeza ko igihugu cya Irani agiye kugiha ubwirinzi bwo mu kirere bugiye guhangana n'izi ntwaro za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo azakoresha intwaro zikakaye kugira ngo yereke ko Irani yibeshye n'akana gato. Amakuru aturuka mu nzego z'ubutasi agera kuri CBC ati Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yirinze kugaba ibitero kuri Irani nyuma y'uko Irani nayo yabonaga ko ishobora kuzemera gahunda yayo yo kureka ibitwaro bya kirimbuzi. Ni nako kandi benshi bari kumva iby'intambara ntibamenye inkomoko yayo ndetse n'amakimbirane ari hagati ya Amerika na Israeli ndetse na Irani. Ibi byose nabiguteguriye kugira ngo mbikubwire. Ni nako kandi ndibuze kukubwira imikoranire hagati ya Amerika na Irani yatangiye mu kinyejana cya 19 ubwo Irani yari izwi nka Akajari Parsiye. Mu ntangiriro rero nibwo imikoranire myiza Amerika ikaba yari ishyigikiye Irani mu kwigobotora ingoyi y'ibihugu bihanganye byo mu Burayi. Icyakora ibintu byatangiye guhinduka cyane mu kinyejana cya 20 cyane cyane nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Aha niho ibintu byazambiye. Benshi bakomeje kuvuga ko ishobora no gukurura intambara ya gatatu y'isi mu gihe nta gikozwe. Ni nako Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarahiye kuko impindura amatwara ya Irani yo muri 79 ariyo yagize ingaruka zikomeye cyane mu mikoranire ya Israel ndetse na Irani. Guverinoma nshya ya Kisilamu muri Irani niyo yafashe umwanzuro wo kurwanya Israel. Magingo ya ngabira cyakurikirana ndetse biri no gukurura intambara. Ni nako kandi imikoranire hagati ya Amerika na Israel na Irani ni urujijo rw'amakimbirane aho ibihugu byombi bifitanye inyungu za buri kimwe, ndetse Amerika irabizi ko Iran ari itunze intwaro za kirimbuzi mu gihe Amerika yo ivuga ko nayo itunze tekinoloji yo ku rwego rwo hejuru. Ibi rero bikaba bikomeje gukurura intambara muri uburasirazuba bwo hagati. Ni nako Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yamaze kwidekarara bikomeye cyane. Reka mbahereze ikaze ubundi ninjire muri ibi bintu ndetse n'intambara y'umuriro ikomeje kototera Aziya yose. Ikaze. Reka munyemerere n'ubundi mpere kuri uyu mugambi wa Perezida Donald Trump yamaze gutangaza ndetse aho umugisha igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba kigiye kurasa igihugu cya Iran ivumbi rigatumuka. Ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yemeje gahunda yo gutera Iran, ariko afata umwanzuro w'uko ibijyanye no gutera iki gihugu nk'uko yagiye abitangaza ngo bizakorwa mu buryo bwa kirimbuzi, ngo azakoresha intwaro zikakaye kugira ngo yereke ko Iran yibeshye n'akana gato. Amakuru aturuka mu nzego z'ubutasi agera kuri CBC ati Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yirinze kugaba ibitero kuri Iran nyuma y'uko Iran nayo yabonaga ko ishobora kuzemera gahunda yayo yo kureka ibitwaro bya kirimbuzi. Bikavuga ko kandi Donald Trump arimo no gutekereza ibitero bikakaye Amerika igiye guteganya cyangwa iri kwitegura kugaba kuri Iran, ndetse ni ibitero yise ngo ni uranium. Ni ibitero bikakaye ndetse birimo intwaro z'ubumara azakoresha gaba kuri iki gihugu cya Iran. Ariko umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Al-Khamenei ku wa gatatu yari yateye twatsi iki cyifuzo cya Donald Trump cyo kumurimbura nyuma y'uko Perezida Donald Trump avuze ko kwihangana kwe kwarangiye yihanganira iki gihugu cya Iran. Ndetse ku wa gatatu byari biri kuvuga ko uyu Ayatollah wa Iran yikomye bikomeye cyane Donald Trump. Ni ijambo rye avuga ko gutabara kw'ingabo za Amerika ngo kuzatwara ikiguzi kinini. Yongera hati igihugu cya Iran ntikizigera kiyamanika naka na gato. Trump nawe adatinze yamwifurije amahirwe masa, ariko yanga gutangaza imigambi ye yose, ahubwo agira ati ndashaka kuvuga nta muntu uzi icyo ngiye gukora. Ati nta kintu ndi buvuge magingo aya. Intambara ya Iran na Israel n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashaka kwinjiramo. Kugeza amagingo ya ngaya Amerika ishaka kwinjira muri iyi ntambara kuko yamaze gutangaza ko igiye kugaba ibitero kuri Iran mu buryo bukomeye cyane. Ni intambara imaze hafi cyumweru aho ibihugu byombi byo mu burasirazuba bwo hagati bikomeje guhererekanya umuriro, ariko
inzirakarengane zihagendera. Ni nako kandi magingo ngaya ibikomeje kugenda bigarukwaho n'umuzi w'iyi ntambara ndetse n'inkomoko yayo, benshi bavuga ko yaba yarakongeshwe n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakimbirane hagati ya Amerika na Israel ndetse na Iran ni urusobe rw'amateka maremare y'ubufatanye, ubushyamirane ndetse n'amakimbirane yagiye ahindura isura y'akarere k'uburasirazuba bwo hagati. Kugira ngo umuntu asobanukirwe neza impamvu z'ubu bushyamirane buhoraho, ni ngombwa kureba kure mu mateka, agasobanukirwa inyungu za buri gihugu ndetse n'uruhare rw'abakinnyi batandukanye muri aka karere ko hagati. Amerika na Iran kuva kera, kuva ku nshuti kugeza ku banzi, ibi birakomeye cyane, ni nabyo biri gukurura iyi ntambara, kuko kuva kera ibihugu byari inshuti ndetse binafite n'abanzi. Ni imikoranire rero hagati ya Amerika na Iran yagiye igaragara, yatangiye kugenda ijegajega kugeza ubwo Iran itangaje ko itangiye gukora intwaro za kirimbuzi kugira ngo izivune umwanzi ariwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika rero ikaba yarashyikiranaga na Iran mu kwigobotora ingoyi y'ibihugu by'ibihangange byo mu Burayi. Icyakora ibintu byatangiye guhinduka cyane ku kinyejana cya 20, cyane cyane mu ntambara ya kabiri y'isi. Ni nako kandi magingo ngaya mu kinyejana cya 19 ubwo Iran yari izwi nka Kajari Parsiya. Mu ntangiriro rero z'ikinyejana cya 19 imikoranire yari myiza. Amerika ikaba yari iri gushyigikira Iran mu kwigobotora izi ngoyi z'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Rero umuzi w'aya makimbirane n'ubushyamirane bwa none hagati ya Amerika na Iran ushobora gushyirwa muri kudeta yo muri 53 muri icyo gihe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byagize uruhare rukomeye cyane mu guhirika guverinoma ya Mohamed Massoud, ni minisitiri w'intebe wa Iran wari waratowe mu buryo bwa demokarasi. Uyu Massoud yari yarashatse ko ubukungu bwa peterole buba ubwa Iran gusa, ibintu bitashimishije ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byari bifite inyungu zikomeye cyane muri aka karere ko hagati. Kudeta rero hashyizweho Sheikh Mohammed Reza Pahlavi wari inshuti magara ya Amerika, ariko akaba atarashyigikiwe na benshi mu baturage ba Iran, kuko yarashyigikiye bikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byanatumye abanya-Iran benshi batangira kwanga Amerika, bayibona nk'igihugu kivanga mu bibazo byabo by'imbere mu gihugu. Uruzinduko kandi rwa Sheikh Mohammed Reza Pahlavi na Amerika rwarushijeho gutuma abanya-Iran barushaho kwanga Amerika. Mu 1979 habaye impinduramatwara ya Iran yari iyobowe na Ayatollah Ruhollah Khamenei washyizeho guverinoma ya Kisilamu. Iyi mpinduramatwara kandi yari ifite imyumvire irwanya Amerika cyane, iyo bitaga Satani mukuru cyangwa Great Satan. Nyuma rero y'iyi mpinduramatwara hanabayeho gufata bugwate abakozi ba ambasade ya Amerika i Tehran, ni mu murwa mukuru wa Iran, muri 79. Ibi byanatumye imikoranire hagati y'ibihugu byombi irushaho kuzamba no gucikamo ibice no gucibwamo. Rero kuva icyo gihe politiki ya Amerika kuri Iran yagiye irangwa n'ibihano bikaze, hagamijwe guhagarika gahunda ya Iran yo gukora intwaro za kirimbuzi ndetse no gukumira inkunga ya Iran itanga ku mitwe y'iterabwoba mu karere ko hagati. Amerika rero yagiye ishyira Iran ku rutonde rw'ibihugu bishyigikira iterabwoba. Ibi byanatumye Iran irushaho kwishyira hamwe n'ibihugu birwanya Amerika muri aka karere ko hagati, harimo na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya wahise yidekarara ko azashyigikira iki gihugu cya Iran ndetse n'Uburusiya muri rusange. Nk'uko rero imikoranire ya Amerika na Iran yagiye ihinduka, ni nako imikoranire hagati ya Israel na Iran yagiye ihindagurika cyane mu mateka, kuko mu ntangiriro
mu ntangiriro ibihumbi byombi byari inshuti, cyangwa ibihugu byombi byari inshuti. Ibihugu rero byagiye bifatanya kandi mu bya gisirikare n'ubukungu, aho Israel yari ifite ambasade i Tehran, kandi ibihugu byombi byanakoranye mu buryo bwa gisirikare mu gihe cy'intambara y'ubutita. Impinduramatwara ya Iran yo muri 79 yagize ingaruka zikomeye cyane mu mikoranire ya Israel na Iran. Guverinoma nshya ya Kisilamu muri Iran yafashe umwanzuro wo kurwanya Israel. Iran yatangiye gushyigikira imitwe irwanya Israel nka Hezbollah muri Lebanon ndetse na Hamas muri Gaza. Ibi byanatumye imikoranire hagati y'ibihugu byombi irushaho kuzamba, kugeza ubwo habaye abanzi bakomeye cyane, cyangwa hahise haremwa abanzi bakomeye cyane. Israel yahise ibona gahunda ya Iran yo gukora intwaro za kirimbuzi nk'ikibazo gikomeye cyane ku mutekano wayo, aho Israel yagiye igaba ibitero simusiga ku bigo bya gisirikare bya Iran muri Syria ndetse no mu bindi bihugu, igamije kuburizamo ibikorwa bya Iran mu karere ko hagati. Ibi bitero kandi byagiye bituma umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi urushaho gukomeza, ndetse bigatuma habaho ubushyamirane buhoraho mu karere. Imikoranire hagati ya Amerika na Israel na Iran ni urushesho rw'amakimbirane, aho buri gihugu gifite inyungu zacyo kiba kirengera. Amerika ishyigikira Israel mu buryo bukomeye, ibona Israel ari umufatanyabikorwa ukomeye muri aka karere. Ibi bituma Amerika na Israel bikorana kurwanya Iran. Ibi bituma kandi Iran nayo irushaho kwishyira hamwe n'ibihugu birwanya Amerika ndetse na Israel muri aka karere. Mu burasirazuba bwo hagati kandi hari n'abakinnyi batandukanye bagize uruhare mu makimbirane ya hagati ya Amerika na Iran. Aba bakinnyi barimo rero imitwe y'iterabwoba, ibihugu by'ibituranyi ndetse n'ibihugu bihanganye byo hanze y'aka karere. Buri mukinnyi kandi afite inyungu ku giti cye, kandi ibikorwa bya buri mukinnyi bigira ingaruka ku bandi. Urugero, inkunga Iran itanga kuri Hezbollah muri Lebanon igira ingaruka ku mutekano wa Israel ndetse n'imikoranire ya Amerika ndetse n'igihugu cya Iran. Inyungu rero zinyuranye hagati ya Amerika, Israel na Iran ni imwe mu mpamvu nyamukuru z'amakimbirane. Amerika ishaka kurinda inyungu zayo z'ubukungu no kurwanya iterabwoba no gushyigikira Israel. Israel nayo irashaka kurinda umutekano wayo ndetse no gukumira gahunda ya Iran yo gukora intwaro za kirimbuzi. Iran yo ishaka kandi kugura imbaraga zayo, ishaka kugumana imbaraga zayo muri aka karere no kurwanya ibihano by'ubukungu no gushyigikira imitwe ya Kisilamu n'Abanyasiriya. Izi nyungu rero zinyuranye zituma habaho ubushyamirane buhoraho, ndetse bigatuma habaho urujijo mu mikoranire y'ibihugu byombi. Amakimbirane hagati ya Amerika na Israel na Iran ni ikibazo kigoye kandi gifite umuzi w'amateka maremare y'ubufatanye, ubushyamirane ndetse n'amakimbirane. Ni nako iki kibazo kigoye kandi gifite impande nyinshi, kandi gisaba ibiganiro hagati y'impande zirebwa n'iki kibazo. Ni ikibazo rero kugira ngo gikemuke hazabanza kubaho ibiganiro bitaziguye hagati y'ibihugu bishyamiranye. Ni nako kandi perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, nyuma yo kubona itangazo ko Donald Trump ashaka kurasa muri Iran, Vladimir Putin aravuga ko yamaze guha amahirwe Iran, cyangwa yamaze guhereza amahirwe Iran yo gukorana nayo mu bwirinzi bwo mu kirere kugira ngo Iran ibone uko yakwirwanaho. Umuyobozi w'Uburusiya Vladimir Putin yagize ati, murabizi twigeze guha inshuti zacu zo muri Iran gukorana kuri gahunda y'ubwirinzi bwo mu kirere. Icyo gihe abafatanyabikorwa bacu ntibagaragaje ko bashyigikiye cyane ku bijyanye n'ayo masezerano yerekeye ubu bufatanye bw'ubushuti bwacu bufatika hagati yacu na Iran. Ati, iri joro ryose ryo ku ya 13 Kamena nibwo Israel yatangije operation yiswe Rising Lion, igamije gusenya gahunda yo gucura intwaro za kirimbuzi za Iran. Nyuma y'amasaha 28 Iran yahise igaba igitero gikomeye cyane cyo kwihorera. Mu minsi yakurikiyeho, Tel Aviv na Tehran bakomeje kurasana bikomeye,
barashisha za misile na za drone. Impande zombi kandi zivuga ko abantu bahitanywe n'ibi bitero bagikomeje kandi bakomeje kwiyongera, ni nako uruhande rumwe ruri kohereza urundi narwo rugasubiza. Ibi bikomeje kugenda bikurura iyi ntambara magingo yangaya isa nkaho bigoye kugira ngo izahagarare. Niba wankurikiye kandi ukaba hari ikintu ukuyemo kuri iyi ntambara ya Iran ndetse na Israel, ndagushimiye cyane.